Аибашьра ҟалаанӡа Резо Чачхалиа музыкантки аҳасабала акәын дшицырдыруаз, аха иԥсадгьыл ашәарҭара ианҭагыла гәыҩбарак ҟамҵакәа абџьар шьҭихит. Деибашьуан Мраҭашәаратәи афронт аҟны. Далан Валери Багателиа еиҿикааз агәыԥ Бабаду. Аветеранцәа зегьы ибзианы ирдыруеит уи агәыԥ аибашьратә аҿы иаанарԥшуаз агәымшәара. Марттәи ажәылараан ахы иазнеиуаз арԥарцәа рахьтә иҭахоит ҩышәи-ҩажәаҩык инарыцны аибашьцәа. Урҭ рхыԥхьаӡараҿы дыҟан Резо Чачхалиа. Аԥсадгьыл ахьчара иднакылаз аибашьра аветеранцәа ирҳәон Резо Чачхалиа дышқәымшәаз, ауаҩра шилаз. Ари иԥшьоу ҭыԥуп. Абра иаабо абаҟақәа зегьы арҭ афырхацәа рбаҟақәа роуп. Ҳаԥсадгьыл зыхьчаз, зхақәызҵаз. Иахьа убарҭ абаҟақәа ирыцлеит даҽа баҟак Чачхалиа Резо ибаҟа. Ара ацәаҩара уадаҩуп. Избанзар ҳара ахақәиҭра ҳаурц азыҳәан усҟантәи аибашьра ицоз адәаҿы иааиуаз ахқәа аӡәгьы деилнахӡомызт. Аамҭак анролак ргитара аашьҭыхны инатәаны ашәа аацәырыргон. Уи ашәа ирҳәоз ҳара ҳгәы шьҭнахуан, амч ҳаланаҵон, иҳаламшашагь ҟаҳҵон. Зны-зынла ҳаргьы ианаарыцҳҳәоз аан. Было январское наступление, тоже перед этим наступлением ребята в бой шли, поддерживал на абхазском языке, на русском. Неудачно было наступление. Потом ближе туда уже к мартовским событиям, что у нас к направлению Мимозовой рощи подошли, там дали все боезапасы. И когда речку переходили, тихо было, вообще ни стрельбы, ничего. И тогда зашли уже к новому району, в эти массивные места, попали снайперский обстрел. Изымбацда Резо Чачхалиа Валера Багателиа ҳаибашьратә аҿы инарыгӡоз ашәақәа ртәы узырбо аԥсуа телехәаԥшра авидео ҭыхымҭақәа. Дара рыбжьы аибашьцәа рзы игәышьҭыхган. Аиааира амш ҩажәижәаба шықәса ахыҵра аламҭалаз Резо Чачхалиа Гәымсҭа аӡиас аҩадатәи ацҳахаҿы аибашьра аан аԥсадгьыл ахьчара зхы ақәызҵаз егьырҭ иҩызцәа ахаҳәқәа ирыларсу рфотосахьақәа ахькыду иқәыргылан исахьа зну ахаҳә. Ари ахаҳә акрааҵуеит аҩны иҳамоуижьҭеи. Иара иахьӡаԥша апарк аҿы анышә дахьамадаз иқәгылан, аха нас абаҟа аныҟаҵаха ҳан илҭаххеит иара Гәымсҭа аӡиас ахықәахьы аиагара ҳәа азгәалҭеит Резо Чачхалиа иаҳәшьа. Аҩны иҳазгылан, нас ҳангьы даргәаҟуан аиаша азыҳәан, иара убыс иҟалеит аԥхьаӡа Резо анышә дамадан Тҟәарчал иҩны агәараҿы. Убыс иара аԥхьаӡагьы ргәы иҭан апарк аҿы ижра, аха нас ишоу шәымдыруа аԥсуаа ҳара иаҳзыцәгьоуп абри даҽа џьара аԥсы ижра. Насгьы иара амазы анышә дамаӡамызт, абри зегь гәаҟаран иаҳхаҳгеит усҟан. Аҩны даҽа хаҳәыкгьы гылоуп, аха нас ус ҳгәы иҭаҳкит уи ахаҳә, ҳҭаацәа ҳаб иԥсҭазаара далҵхьеит, ҳан нас шәышықәса рышьҭахь зны даналҵу, нас убра анышәынҭраҿы иҟаҳҵарц. Ари ахәыҷгьы абас инхеит, убрас аҩны имгыларц ҳаизан аиҳәшьцәа абас ҳгәы иҭаҳкит, иқәҳаргылап. Аибашьҩы исахьа зну ахаҳә аалыртит Резо Чачхалиа имоҭа Милина Чачхалиа-ԥҳа. Ари ахҭыс иалахон Резо ибзиан дыздыруаз аус ицзухьаз иҩызцәа. Дара ирҳәон музыкантки аҳасабала аҟыбаҩ ҷыда шилаз, иуаҩра шыҵаулаз атәы. Ус шәаҳәаҩык иаҳасабала, музыкант иаҳасабала ҳәараҭахәын иаамҭаз лаҟазарала дыӷәӷәан даараӡа. Еиҭасҳәахыз ауаҩра иуан. Иахьа аамҭа ҭагылазшәа шәызлаҟоу уахәаԥшуазар, агәымшәақәа ашәагьы иҳәон, дагьеибашьон. Нас рыԥсы сақәшәоуп, иара иоума Валери Багателиа иоума рус ҟарҵеит ишаҭахыз. Резо атаман димаз уи дыздыруа ҳәараҭахәыма дунеихаангьы ҳашҭра зқәым иоуп. Кыр шықәса ашәа еицаҳҳәон иареи сареи. Еиуеиԥшым ақалақьқәа рҿы ҳцахьан гастрольқәа рҿы. Кишинев ҳаҟан, изхысҳәаауа
инагь ихы-иҿы еихаччон, абри уанихәаԥшлакгьы, игәакалазаргьы, хәмаррак ҟаимҵакәа, дымччакәа, абри сгәалашәаӡомызт, убри аҩыза ихаан ихы-иҿы еиқәны дҳамбаӡацызт. Иахьа даара иҳагу амоментқәа илан, ауаҩы ацхыраара илан цәгьала. Џьара аӡәк ҟауҵозар, днеин данудгылан, дануцхрааны, нас абни сеиҟасҵеит ҳәа иҳәаӡомызт. Убас дыҟан иара, абни сеиҟасҵеит ҳәа, капеллаҿоума, ажәаҳәара авокал, нас зегь реиҳа сгәы ихьызшьо убриоуп. Абри аҩыза аҟыбаҩ излоу иахьа аҷкәынцәа даара имаҷуп. Даараӡа Аԥсны аахаӷәӷәамоуп, абас иҟоу аҷкәынцәа ихацым иахьа. Резо Чачхалиа-иԥа Инар иҳәоит иаб дшигәаламшәо, аха иара ифырхаҵара дшызгәдуу, ихшарагьы ишырзеиҭеиҳәо. Безусловно, я горд своим отцом, и я стараюсь быть как минимум не хуже, чем он. Моя дочка, она знает практически все. Мы каждый День Победы мы отмечаем с ней вместе. Мы приезжаем сюда, на Гумисту, мы приезжаем в Парк Славы. Я ей рассказываю, мы были и в боевом музее, и в нашем, и она знает и все публикации про своего дедушку, и она знает, кто ее дедушка был. Безусловно, воспитание молодого поколения в ключе знание своей истории очень важно, патриотическое, тем более сегодня. Егьа аамҭацаргьы гәымшәа рыла зхы зырԥшыз, зыԥсадгьыл азы зыԥсы иамеигӡаз афырхацәа рыхьыӡқәа акашәара ақәлом. Дара наунагӡа аԥсуа жәлар ргәалашәараҿы иаанхоит. Фатима Гергиев-ԥҳа, Ҭемыр Гогохиа, Аԥсуа телехәаԥшра.